why kradwa de na do nyafo eka ade a kire ahwefo ne atiefo Fawumra Adom TV ye wazo ye sanso na wuti yanka Adom 106.3 ere wo aba bepie mu ewo dowenya na ene ye the People's Forum ye de free ede abrewo na wotwi mu adwada no na yenya ne ntise obepie mu wo sampatemu a ade ansuo etwi ede afa adehye so ntia na ye adwense ye bebo apie ho na afi ya hwe enuoma hodo a ekoso ha hawa hodo adehye wa ha enemu ne ade na afi ye ne omo atwetwe nkomo ene ye bedu ha no ade ba ko a ye hunu ene se wo hwe wo mfoni a wo TV nso a obo se nsuo ena kire se eda ha se nsuo kase atwi ede fa adehye no so ne mum ade a ye ba ya eya homete kase pa ene se adehye wa ha eya ade a wona asisi woni dan ewo nsuo no mu ente bafa ketwa bi eda nsuo no no ena hunu se kese obi asi ne dan wo no nti se nsuo no twi form so a na kese edi etwi form so esan se baabi ahodo a anka enni se ye sidan wona anka nsuo ba etumitaa no saa baabi ahodo ni nyina no ade a adehye no esisi dan wo ho nti no den a na kese nsuo no ebetwi edi afam nti adehye a etete ha anso no twi form so no omo nuoma ne bi architect wa ha ni nyuma ahodo ye edi ma adehye ne bi na kese wo hunu se nsuo no atwi edi fa ne so a ne documents ne ade nyina kese asa enei ono kire se ade a waboka eyiye pa ne mom se wa he ye ba ye na ade ba kwa ye hunu se ye se empanimfo anase na nanom ahemfo ate ha motonton nsase ne de ma adehye no se wo ba eya na yi kakra ma bibi aboko ye pa cho boko de na nso enya boko sa de ntine ma nya boko ye pa cho ye ni abriye because nsuo no a twifa ye so no asese ye niam nyina even ye sika kra wo dem se de nsuo ni si ba prekope no eno ani amerika ya tare ba ko ehye ye no eno ani ye fa wo ye ho a ye didi amerika because ni ye ni nda ya sorry anopa tututu ye ni nda se nsuo ni ba betwe fie so prekope ye to ye nia na nsuo no na chese atwi afa ye so anisa ye kura nkola nketinketen so wo dem mo be ko school ni ade enti ye ba anisa no na wo se ye tutu mrika gya ye niema ne ho pre ye nkwa ni ye ko ne ye kope baabi ne fa ye ti ento na se nsuo ne twetwe kwa ya san ye chi aba enti ama ye ni abre ankasa ti ye sra mo a mu ye mobo ma wo se nsuo no se ha ye ofie dan se nsuo no eta ha baby amu wa asase anase wo fie we se ebensuo no wana o me pa cho ebensuo no by embeni bebresa ensuo na se yiri a na etimi by eye wo fam kra ya da se medical ka kire se wo hwe senia adan no esitie na den a na nsuo no etwe a anase nsuo no eyiri na se etwi de fa ha na ade a ebetwi afa efia hodo so esanse wohwe ha nyina won se nsuo no etwe no na je se etwe fa omo motete ha enti wohwe dan esi wa etumi kire o the level a nsuo no etumi ekoye akodu ebinum window level depend baby wasase no anase baby a wodan no wo no se ebia wo fom kakra de na je se etumi fa window no mu kura a che se ewure mu na se adehye ete ha no duduo no keka se nananom a omoton sase no ede ma adehye wa ha se bio se wotempotem ha na se ebia obi ba beto asase na se ukache nipa kro no so ebia asase baby ewo no ewo nsuom nti eni se wuto obehu se nipa woto asase na se woto asase no okoka kire no se asumesi se o baby a wo eye nsuo nti ma mento a wo asumesi a wo ka asasem no wanhwe a ade kura enche na chese wa hwere wo nkwa nti akwakoye mi se ha no akoye mpanifo no eye nana kanka bi yantumi nka obi asem assembly no susu uba fie ha nipa hudu e wa ha edan hudu o masisi no ha no otumu se edan ni nyina dudu na eni permit mama mo ya te ase se assembly fo mpanifo no ebiba oba na chese waba bagigi assembly magina ho
obana se so ababa jiji bibi kakra na afi ye jama mko ye nante asem bibi aboko nyame adom boko na mso e nyame adom ha ye electoral area wo hwe dan sisi hoi any the buffer area dan no esi omonya permit sisi dan na wo ye so se assembly no mo hwe mo adwuma yi me da se wo hwe ho num ka de akaye kakra because obi mu wo ho a permit ka pa mo ni bi but wo be hwe adwuma no amoye no weekends time assembly enye adwuma no sa time na amoye adwuma no eno obi mu ye adwuma no anajofa ade be chi no jai enti assembly no timi hu say asem developing na asase no because ona kasa no say baby obeto asase no e buffer zone e hon fata say akọ onya permit but odi katahye no esumase nyina be si dan no obehwe na wasi dan na wi okay na say assembly for no me fan say ene wa bana so wa lay foundation ade be chi no assembly for no eba na so mo hu say dan no koso ade nta assembly for no entumi enhwe say sa project here akaje say bia one stop adwuma no na ade chi ye ne ye ba ye hu so we do lentil level into was say yetumi bubugu phone because ebo buffer zone. Thank you. As assembly no sa bubu no de ye hu adwuma pa minim pa say me engineer Glover or this adwuma no pa na san kapo ye ko bubu bi wo Mount Carmel zoom honum no enti ampa ye nipa no na yaso eye din pa enti na assembly no etase no enti sesi ano assembly no de atu no say obi bia o si dan wo buffer zone bia mu no ye behwe abubu nipa wo permit kapa o say assembly yetimi ma permit yetimi revoke so wo da say enti ye ma permit kapa na bia o si dan na nye papa assembly wo kwan say ye bubu dan no afri ho no okay enti na je say de ehunu mo hwe assembly ni ma bubu ana de ehunu ye behwe na committee no betina ase ahwe say eye ne pepemu a assembly no beka say ye ne pepemu so a assembly no e besa ama ya so ate nti na ensuo atwi fa wo manfo so yi situation it saying edien na wo ye ede abo manfo no anokre anya ensuo na atwi fa manfo so no situation no enye bete e wo mpeso aso ase wo behwe se de manfo etiti wa hase no a in fact enye bete wo so hwe bebe agata no da wo hwe buffer zone wo san kan 200 meters away from the buffer but ye asase for no so na esa tonton buffer zone so nyina ma manfo amato it has sit down no enti na sa situation we no ye team be peme na yi enti assembly no any DC amudi omunan ebesi form na amahwe obi bia ya teme man permit crapo ye be hwe se be revoke ya na ya revoke na de wo say ye wo honum na ya ye wo honum assembly ye beto aso but mame ne mame fo no so eni nkomo mame bibia boko de pacho boko nso nye boko sa situation it say ma wo say enye better because edin ye niam nyina say ye bibia say e wo fie na wo fie no wo emphasize me pacho be fie no wo hanum say ba embe ngata no yeah wankasa wo fie ana so wa rent me pacho ma rent enkrofo bebe na ka se beebi a edan ne a no ma ne se no ben nsuo no nti mu a edan ne ye mu di ana na asasefo no munim se ye de nsuo no yiri a ebeduru ho nti ade nti na mu ba betena ho be pacho obia ye ka ne sen obia mfa ne sika enkonto ade a enye what you say because asase no asase the owners no omu di uko akoto asase na omu fa nko rainy season dry season e na omu di ubeko e na wanye obi nso antia ama na antia wo nan so se bia o bebia nsuo mu nti enya untibi unnu aha sa na beba e na afi nso ade ba ko ne se me bebia me fie ni wo no embe ngata no by rather no e gata ni problem what you say e say gata no omu yi mu omu ti mu na omu bie mu what you say because nsuo no nya nsuo a eto enya nsuo a eto ena ma no yiri ye na nsuo ye bie dam na ena nsuo ni ba what you say omu bie dam ni kese ena ma nsuo ni ha esa nti wo saka gata no ye tim ye yi mu omu bie mu nti we de esira ban ne ni mpanyifo ni obi a yesre no mo mboaye mami zo nyame adom na na de mewla aho papa ora aho oh me be ya wasenko ko school na so nso yinti se me nyama nyina sei mini ba bi kwakra na me ya me mai kra me nya bibi di amomo
na me to ayare hosem because anana dwi say ye gina wana de ya che nya baby na mini hwe nti me sra ban say o tie me awo moa me because me blow anya bete mami bibi aboko anya boko ye nyoma nyina sai nti ye sra mo momra no mo beboa ye ye wa hoyehia mo pa ye sra mo so momra no mo beboa ye why enkofo ka se baby a mo dan ni no ma no wo no esinsuom mo gitum sa ye gitum because asase don for no wo beta asase no wo mo a omo nka no kwa ne ye de enkyere ye nti no sa no ma gi no ma ton de amount ye sra omo nya hu bibi ma ye na ye bibia sesei ye bi sese kwa me do bi fie atade ka na 4 days e share me eni na gusu share me kun kwa adwuma 4 days krampo ni because okwa de edimpo ya nimpo tie sra omo kaye mami misa asam yi ba DC MP ana nananum ahemfo a omo tonton saze omo ba pacho mi de mi hu obi assemblyman ya no de ye hunu fiti Monday no enye easy na me tisa o da mami nka na me tisa wo say ebi mu ye nim say ho no ye yen say asase no kwa de to police station o nso san krofo yi a mo ton asase ma no mo da mo obi fofo ni ade na echiri o mo ko yi man ye wa ha say na wo ye hu hwia enye ye na ye po ye nim say nsuo po e wo ho sa enjiri ma ye ho say da fiti Monday videos wa ha me ye metimi de bia say no me mami penim o hwa ahumte de ye hu na ane assemblyman na ye hu say MP ade na ye say MP abayen 4 days ni enda ye fie ye da manfo fie na me hu ohim bia me hu obi a wa ha MP ne na ma se say wa ba ran me de manfa me ni ehunu e da ne kra de ye hu an say nadmofo say brief you mo anso mo ba ye de enim nadmofo mienu ba ko ba o she slippers ba ko ba o she shoe mo be de say brief you mo na mo ba yo say de yo be sin na ye nte hwe nti enra na your friend say constituency then the women organizers said they buy no be sympathize with us and now my photo ni ade nti enu ana e na assemblyman ne MP na mateta ma ba on the assemblyman de hu ni sisi akwa wa ba mi hu ohim bia mi hu obi aba hasa okay mama me say mama ne woni nkomo afen wi na ma ba mo mi so bibi aboko na so e da anya bo en fa pot na wo fie no me fie ni ane me ni nsuo mu na so nsuo no ba me dem pa na nya agro nsuo no ebufa so sei se on se ye ka se bi se funtum wo sa matatwene enti omo amakwasi wo nsuo no no ebo ba ye den abesan sa pepepe na nuanu mu we studio na ye arehosem emo ankasa na ye sra so se gota we mu no ye nya se mu be yi mu ma yen na mu pe bridge bi mfa so esa se ya school fo nkola no kwan bi dan se ye tia mo mu ko school mu ho enti ya mu be fa wa ye di pempro na aguso be na akola no wa patre na wa to nsuo nim na wa san de cha besia akofie ye sra mu se mu beti mu wi a mu pe bridge bi na mu nya ma na kwan ni so ya nsuo to na school fo yi ko school ya rewo sem mu ye mobo na mu wo so chi muko hwe ha ye mobo papa sesi ama me we ni dan se sinsuom sesi a esinsuom ntumi nkofie be 1 month no nkofie ye bre wo ye wia ho no ye nim ba bi nsuo ni fie tumi be ye we ye ho nyina wodan ye wo ho ebe ye mbe gota no na ba ho me dan mu nyina ye makohwe me dan me bibia sei ye bre wo ho papa ntumi hu ye mobo na menim se den a mo beto asase wa hi nipa bi ne ton ma mo eko ba ne sa no sa nipa no muni na di nkomo ye hu omo wo ko hunu we he hwe na me wo hwa me fruit na ma bokọ soro pa o ensuo na tumi ewura dan mo wo hwa me ensuo ne mba eba na mba me dem de na dan de me ye me na me ensuo ma da me kon me video she me pocket me and me kon na me ba we video ahomete sese ye nyina ye hyensuo no mu ye nko ba ye nya ba bia anko enti efri eduada na assembly si ye mbesi ne odan me da madafo bi nchen wo soro ha ye de adam me da madafo bi nchen ye nyina ye free ho obi agya ne dan ho me bibia se ene se me fam a me ko ye bibia di asai nti mu hu ye mobo ye ni ba bia ye be hu asase fo no ye ni ba ye hu omo enso mo okro ye mu mommy
Biya boko dia. Enya boko sa. Ya tete kura se aha no. Mo ba beto asase ne di kanfo no ka kire mu se aha nhwi ha ento. Ye kan ya no mako ka kire asase obo moton no. Obeti be ni na nipa na odi kan bo wasute na fe ya gine nkwan fi nsem. Okay, so some way the affair na me minti ye. In 2016 na ye beto asase. We are 50 meters from the gutter. Okay. 50 meters from the gutter. And they say who buffer because it's supposed to be 200 meters away from the gutter. Okay, you call honey there now about 300 meters from the gutter. Into ye na ye say was say ye gutter no mu na nsuo na etimi flow. Into omo beji discuss on beti gutter no mu. Mo am na beji discuss. That is the community no. Okay. Ono beji scanner omo ti gutter omo enti omo bayi mu. Into afa na ye dan na ba ye 50 meters from the gutter to the ye dan no. Enti ye dan de esi nsuo no mu ankasa Monday na ya rehosa me kwase ama me ba ya me betu na me de me se gu mi ti se bibia wura ho no chese me compound ho kra no e kan wo ha se wontimi enye wo ho hwe ye hu asase wura no ye hu obia nadmofo me de asedama assemblyman ene Mr. Boaji Monday no mo aboa ya sana enra MP no eba ye ena ombe media me hyedem o me ne me ku hyedem wo MP ni na ma yi yen e free one ye sane kra na enye easy omo ye no mbe hu nti no enye easy mo nhwa na mo ye gota no maye MP nhwe no nti gata no enkose gata no mu ye free ya nsuo no entimi nko entimi entai ho enyi obia se ebedi se ene ochina wo beba no wo hu gata no mu nti na ye se enya gata nti nsuo no ntimi enkwa kakra na aflade nti omo beti gata no mu na entimi flow na ye ntimi enya first time ni but this is the west one. Okay. But MP ne ba ha no mo ni disankomo no mo ka chense mo pese obeti eyini mam. Okay, MP ne ba ye ne dia ese na nani so aye hye kakra nti wantimi ni obia endi nkomo amfa ho Okay. Yeah. Mama da say mama be me. Ati say ba cho ye o. Wo tene say. Ade ni de enyo enye kura ye mpeni for no mo nya ade because baby ana yete no enye o wo so mbe ye bibi fa ho ye nema nyina asai hwini wa ebetimi afa mami bi na o wa ha na oboa ye enye ono aka enye atara ebe hye de na ebe di kura edin de ebe di up to now ye nema na asai ye gusu da baby enye ntom be ye bibi fa ho ye pa ma acho Ghana penyifo mo mbe boa ye. Okay. Bozu bibi aboko di eja obeni den me wura wo na me hu se we architect o drawings awaye nyina se nsu afa ne nyina ko nti ama ejuma crapo ayedin ama me machines am use me computers am use I think and that can 5 days ago computers am to man kwala am de besuan de no nsu asay nti ama my very stranded me name how to contact people because better like it be saying so what need to be done by government as a nyama we see was so omwa nkrofo a was society that are affected by flood we was so mobra not ombe boyen yeah pamocho with at least because you see now your luggages bibia it's gone off your tire your bibia enti your pamocho na omumbra na omumbe ya bibi efa ho emaye very important mene opening ni nkomo na afi me ba ma ba area chairman so opening bibi boko masa ana opening me hu se u free eyini mu na eba me dem aye obitually mo why then obitually adan bibi bia say me atiase wo ti what a shock na aba no na me kan say my obitually bibi say Bibia say me be say Monday me nko adwuma da. Ezi no back to class 1. Edwuma su na bi anyway. Nkola no so SS. Ezi no me ka say my hot shock ka say mugidi. Me ni hwia me kan age abananga say bebo anya say ade a enya hot shock na na yewom. Go so soon. Cause enya easy. Nkola no anko school. Mame fo no nko be bia ye papa fo so ye ntumi jama nkola no nko. So and then enya woman organizer of NDC no be brodo
ana pure water anka mumatu obi awa ha. Secondly, not mo for ne ba ha ka che say nso ne atoye na yes ama me no mo kra kon ye. Am so be chocho ye din koye kabashi. MP ne ba ha na obe hye ye nkran. Na oni e call ransa na oni e kokasa ade chin na ye kan say woman organizer MP ni be hye mo nkran. So obe hye the situation kwa be fa so obe ye bibia ha be jo ne ade. If ade chin na woman organizer of NDC for social the wonya na oba na obe brain brodo ne nsuo say or the babu yen ntino go so ni what a shock na ye wom nti aban wa yen why area be me na afi me no nto aso ha ahone o nyame adom ahoden wo pa Mr. Waje una wo area chairman enti ubetumi agi atum se ba bia enan ahoduo ni bisi no asi bafa ni mu meboa metimi aka na menka no minyin bebre sa if na wonyin tum bebre de enti a minyin tum bebre ne se ade na esi nansane ne ene enra no anodin na de enti a me kan sa ne se adan ne bebre ewo eben nsuo no bebre na de bia na me kasa asem we say me ni assemblyman any community executives no ye hia na ye bo apra ye kase ade a yen ya timamufuo no ye no da chi bia ede wo haw ebe mayen if you say obi etimi asidan no be bi kra ye road no lane da ho a nipa be fam ede ye ka be fam ana say BBC a rescue team betimi afama be protect nipa no now kwabrani ato wall edia a blocking because odwene wo no nko a ho hwede esi ye no ye ne honorable Sam George ekoi savannah ubi aye bak ensuo na da ho na gota na da efri do wanya ekopumu no na kwabrani usikani wa ye failing ama enemy etintin yepe eno ode 3 inches covered 2 inches covered eno ode ahye enti nsuo no a eba ye na ntimi nko ene ma nsuo no nyina esan nachi nsuo no nyina asan nachi na honorable Sam George nyame nhira no efi se ade ni si ya ye ko ye no eho no ma DC ye ne DC ne wa ha ya na Ghana ye mpendo kreka woka no kure na se wuwu a ene kire se oje wo man no e de asi ho ye ni DC ene wa ha ye kwa kohwe problem no a ye be solve problem no DC ni tu ni ka na okọ Sam George ene ye ne no ekoye ye koya ene otu ni botom se da bi oni sika wo ne ho satam na ye ni assemblyman yakohu machine excavator anyway o ma ye estimate almost 9,000 cedis e de amanye se o mo beti Sam George MI 5,000 na fi ye buy an assemblyman ye frame me and I call community coffers him them say mo ba no hu say ye de ba bi I see ho no ma no ye community development levy ye kwa utu ka na watu ye bibi kakra de ato ho na ye de siesie community no na ye be fa sika wom e de kokoso Sam George de no so e de ye e besi nne ye nte hwe emfri assembly anase DC ene ne nkrofo eho enti mekasa na be ye tintin no enyina masem ne se yese ye de ye ho yen a ye te ha krumu ha no anase ye te wo man mu ha ye de ye ho ye ni ebeto aban no ene ye mpanimfo edi oman nanim so a omo bedi ye hwambo enti ye mfo so ye ho se ye so baabi a mimi fie wo me betena hofofro na soja ni bi ene customs ba wo be bia o tini nso ni bia kan aka me pa me about 300 meters away from the we say no but nso na ba je se udan nyame adom me neighbors ni bi ma me baabi ekodai ene me busia na me kope hotel edai na nsane ne but me neighbors ni bi na makwa akotena o mu fie okay my nurse na fi mami enjujun ko mami bibia boko so we ni ma ebo san ya e mo bo nti yesremu
Omumboye. Me banu ko SS ni nyama matoni na nsu afana. Ye nyama nyina e condemn. Ti esremu. Omumboye. Enye saya e mobo. Esi ayeda madam fonche. Nyama mi shem. Madam fo nyama bibia ono anebo ami. Ti mumboye. Esrem. Eja, bibia kama. Yo, bibia. Se na wo kasa na wo kire se baby wo ho a ho kra de yeah. Nepa da sane ohwa ye ho ye mobo atu babia awum se ye ho se ye do ye ho. Ba de we ye mebetima kan se. Wo mo feeling ne fensu o de me brad kan ye no. Awum se nepa da sane ukoti na area dwunhu se obi wo uchi ana obi wo unim problem me yesi abefetu no. Sadia no yan dwunhu me pemedia anu at times the problem kesi maye nti misrama mun hwe nim ha na yan so sa problem no ba bia gata wo mu se enda ho na nipa dasane antimi anye den ti asese dia wonu ebeye ana wope a mumma woni mran ye den endi na sadia no yan gi ye ho enfirim because me say from that day be pim na mi ndai me panini wonko school me yere ni niama nyina me na me force me yiyi nkrofo won so mu bibia ya ne leduwe mu nyina yakwa akose obi fie ansa ana ede putate no abepim na me nko djuma me nya bibia ti me ba ne school niama ne bibia se demo a me gina ha no nti me sirama mo ma ya ndwunya ho ne yen den aban antimi enya bibia embo o just uno obabo ho na aban ya ba support o nti anu me da spa ade for side we gwa de odi o ya pinfo so oba wu anisa nti ze wo da han Me da obi nchen me nema me de kwa wosu nyina sen nyanto baje eze se wutie de wutie wu da obi nchen wanje na oda mami we nchen na me nema me de kwa wosu nyina sen pa somo shana mumbo ami wa na me wa ya mobo meslam nyanto baje eze ukunu we mama me bezu me kufie ontimi kwejuma me ni 10 pesos scram do ko tutobi de be di kura ho e de ma me we na boy nkakra woni fie ho yesura mum be boy ne ho ye mobo na me gwa music e gura we madam je why ya no da to bibi kakra and the situation on the ground wo ba tan a sebi wo no o se ade odi kwa awo so nyina se me no ka sei ade ani nyina ensua fa no okunu entumi enko adwuma na the situation on the ground no ade a nti mesre wo ye ntwen se aban kwa beba omo ambetumi aba bebua enkrofo because we your pinfo de nipa ebe wiase ne se won hwe ni yi a na asemboni akwakosi yempesa asemboni be sintine ye betutu asra manfo senia esi ya nkrofo tumi boa ye no yempesa akwan ne bi so a yemfa emo omo ma me wie sister na fe mi dansion sisi a be me kofi ekrebu a be 1 month 2 months asametimi akofi because mi dan na sinsuo ni mankasa akola kitiki 4 months ye didn't transfer okra na kanso ni ya mi o twi nsuo ni twi ye twi ye ankasa se to the sense akola we okra nya nyame anka woton nsuo ni mu wuye enya nyame anka akola we ko watom nsuo ni mu awukra mi kra mpo nsuo na de mi kwa na sansan ye che esan ye che ya ni asa kodu mi fie o na sansan ye che ya mi kunu mi man books bibia mo textbooks bibia sei bibia yenyi ba kompo mu pabo mu hye nyina ni nyina medam wa tama ye ba be fa mu kra na medam nsuo na da me ha tama ye ba be fa mu kra nsuo ni da me ha mi manji bibi kra manfa bibia pamcho mu ye mu pe bibi ye mfa ho ma ye mu moa ye pamcho esre mu medam ase mami twetwe be me na me sese on kwa no wa ya ajinkwa ofie ni o dabi nyafa mele fimi o le fine ela game wa fun la game fimi bonyo oba le fifilai enu o menyo angba to nya be fi echime kake wa jabagbata gbo sesen wa jire na me bede amegbeto re ni pefu
nuka wala o menyo ame ko bete nuka wa ko ikoji nde kame kalio amopu nu pete gbele ta o pete o le gbonye la feme echi ame do papu mu enye ti medo gbonyo nye sister pe ame ko gba ya chiedo enye ne be do echi do gbonye ma wa bu fom echi medo gbonyo nye sister bele ame kele o bele nchu o de ka le gbonye echi do gbopa menya poku ta mi ja gba mi aponde wa chon se ko de manyo amegbeto tagbo sesen ke wa lele edi akele mede menyo adankope no jagba no pede adankope to keke him vale anyingba fulede im pobe etiele anyingba o menya be anyingba ela bena fima pete wa bu meta o manya be de etile fima lo gota le fima o wa tu ko vo pete chiava apo wanya be de etile edi alame ta no ponde wa chon de vituku ko pete le fupe amo nyesi sake o ke school fe nyesi sa ro ko vi o ko dare kanta kura me bobo de vituku wa no kantaji menyo chimeno no suagba ameko friji nu sian go sto me no pete gbele tami jagba mi aponde wa chon sike ko de manu efia oba no gbore elo ko lo jipo efia o chinambe ope nu ozi o pete ogbele ta ma ka to wa konde kele homu ta elo ko lo jipo enye ni nya wu aso amedei adwe ni nya fopa aso amedei ada fo me ndudu yi mi le agbagba je vile o le nudu tami jagba mi apero no dunu amekele kon ya feme yi le tire ka plenu apo aba ya feme ya bubu ele tie me zem tonto tam jagba me apero ta wu go me ya mi le manage nduru go me che mi le manage ka kele wa ya feme ya ko nye problem. Okay na just enchire mu anu se wo hwe wono na chese onu ne fie no nsuo no ense de nru nti omo aka no na chese wo boa na wape beebi ama omo ada nti se sane so omo ntade ya sai omu bibi ase nti ntade ono no wo obi anatade betumi akono no na chese wo fa hye nti so wo hwe opinfo yi a yedi kan ne di nkomo yi a na se maami atade no de betumi akono no na chese wo fa hye maami nso okita ne ba sei that is a sister ya tade yo hwe sister yi height ne maami height ya se nti obi a wa kyen kakra no wo sha entumi nkono enti ejamfo ni adehye omo so omo tie yen e Adom TV so mu betumi aba nipa de nse da nurse bebere nyemo nkakra no e betumi aye ede aboa eja bibia boko nyame Adom bibia boko wo kura de wo ye bebunu enti eba ne nkrata asem de ma wo se wo na wo twirotwiro din ni ade nipa your friend saying ensure ya affect omo dudu no beda be an me am hwa be 600 cost road ye bidu between 600 800 in fanisa yes obi be bisa se omo ba beto asase na si dan no ebra woni eto asase no wo ma hunu se because wo hwe efie esi we ya obi so woni de na chi o onu kwa de osinso no se exam enti mo ye mpanyifo mo ye bebu na mo tei assembly no mo permit and so mo si dan me sure say omo permit but there be work can say we heard you see na me gidi say dam spillage because in so to free January sa ba be see November 25th or whatever 26 is when yiri even June July kran so anyere na 26th of November so nto na so why within 2 hours per is so maso e ba so prekope to hwe me heighta na so aduru me ha me ne abrantie wogina machi na najiman wonie ne ye mamre waso ye mankwako ye de dane na bufo ye mamre waso ayarefo wo mu dadam etwe mu ba bontene koba na bufo bae no omu hye shoe wo mu a kudo bia enkuta wo mu o manfa boat bia ma life jacket bia ni ho so it is one ba prekope te ye se bia nsuo na e ba na manfo antime antwe mu ne mampiu e the speed na bae e na man mu so prekope it won't be very money not man for here. We be doing free. Oh, it's afi that ya say sacrifice here is what I hope. Any eco fire for eco family one kwakra. It is when you say bia is so I to turn a man basa. A damn spillage. It's a rising precope. That is the whole woman. And I so now walk and so no. It's where a dawache a free January that will be a way said down. In you that. Tada November 26. And as we be here, we were pebble. Baby, na see it in Penfon Moncano cray. So, aha, man can grandson. Bibe can say is one out of a straw mountains, one of flew about the Yatina Krumha, is what or horse I need. So, here, young Colassa, a damn spillage, some kind of cress, and a mihuno, a Dovina dam.
because it's rise within a period of 2 hours. Not to say a page I said to make a free field to me very. So no, see that not move for by force. By I'm say. And you make one not before the buy. Or buy shoe, as you say, a nice shirt, beanie slippers. I just say, a swallow crumpets or medium. Swallow, a swamp or medium. Yet you will go to try a live for and one quack would be an amable. After that, I'm running in a quack will be a soup. Be joining a mimuyam still. Oh, be on fire, will be a mechanic. Some George never done as a wire, dear, or buy on the Casacama. Our promise of Bema is Canada. But this year, said the chairman can. You penny apart from St. George. To the back can say, Yadama Sumaba, and Jimpany for a Sremo, Momoy, and Yahocheri. Mammy, Mamma Zongaza, Bibiabo, Boko, and Sonia Bocosa, and Yaboko, Wafimono, and Koye. Munya and Koye, Mamma. Debbie. Now, what in the same? Mitty fire area. And you was wooden Indian answer or the was the camera because it's a crummy bag in a main penny and Yamena. And you inquire my credit chair crying in a few zero. Me can't add out. Until I trust I'm the piano. And one of me, Quadana, my Messi, Adichana Matamasha. I'm quite me money, me in Muna, Sician, Omuda, container more. The Omanu in the container. I wore any more address I know. I'm quite cry until Yamwa. If you be present here, because I didn't have a good sir. I do a house never my because we should got an ever hana a musu. Now, so if you have could do a chiano, and no multimia timukakra, and can no multimia timako do baby or muko be mu a chihuana, and can soon subanya quiet. Now, so Omotia could do baby sano, a Nimuhana buffalo, and Timmy Frontier bandits and as Freddy, our area. Intimacy, Nadom of a moon machine. Name fanti titi na muntre. Your casa say Hanu Yabeja and Timmy, because they be a bit of a busy. Now, so that's I pushing over to at his emissy, and Yawana Mito has all. Now, so China, Osati, Senya Far, no Yakudio. And the best run is a moon machine. Nainti Guatano. Ye Timua, Sumania Quatriaco. Naniaba Nano idea, a Chandabia, a Banso, Wadia Chandabia. Yes, Yakasa Bacanina, young one, one ever say a bank, on we are mobile, no more or the winner. Yes, we are Kagana Manu, Yadamasi. Yeah, that's Facebook messages no eguso eba enti nkrofo dodo na na chese mami be me na fe me no ntwetwe nkomo kakra messages no eba enti Clean Heart Entertainment o hwe yen Tiger One CEO for Clean House Entertainment o hwe yen edi free be ni mpatemu wo so hwe yen nipa load of your text message ni ba nipa dodo na epe baby a enkrofo yi ewo pram constituency Dowenya to specific and at ensure etumeti edifa adishi so a obi a wo pese obeye omumwa ti se ne amode ba o Facebook no mo contact ya ye ba kire mo baby a ewo na fi emwa kakra bi am betumi dia bura mo na tese mo so ngodi aba mami bibia boko pacho usunjo na fa hon pacho afami mi ni we no nyina na wo line so edo mi kosra mi baba ko e top me ba no na mi ba ne frame de den say nsu na ayere ye na nsu be na ayere ya me be fi no man fa hwe but that time na nsu okay ebra na nsu no yire mu no na nsu to dada na nsu ntoye enwumne nsu ade be chi ansa na nsu ne be yere no nsu toye ba nya too much sa ne nyina akoye anopa no ami pie no ana mi hu se ana mi ba ne frame se nsu ayere nsu ne free fa na ayere ya nya se na ma pre mi gate anu na mi koya na no so mama be hwe mi ba ya na mi ka te mi ba so mu fi nsu no mu pie na mu pie ya mfa hwe mi ma school niama na makoto mi ba tu mi ankasa mi ba ana mi nana ba ako mu school niama ma to apaka egu ho Monday we yese okọ school otakrade ne nyina asai nti ye hiamoa ye mumboa ye anye sa enye yi ye sere wo ma adomfo mu na bedum ye wo mu ndum ye ye ni hwie ye betumi aye nti ye sere wo ma bibia asai ti misere wo ma okay e be da se ye gusu twetwe enkomo e wa ha
Uhwe senior situation eti wa ha metumi aka akire wo se emfa ho se baabi ewo nsuo no mu obo se edan asi anya dan ketro edan akase ana chese esi empetemu a na chese aha no wohwe a eyade a ebetumi ebefa nse empanyinfo wa ha omo keka omo nsa ase ba ko miensa bi a omo betumi aye bibi ede aboa se de be a sa situation no omo betumi afiri mu na assembly no so no ewo a responsibility towards nkrofo mutia se nipa eba be si woni dan ewo the buffer zone no ye ma san nkrofo no the permit to be able to do that asansa ubetu a ne atwe dan no stop work na ade ba chi na nipa na atoa kwa ko do lentil level assembly form penifo no mo hwe sebi ye nya nipa bi a obetumi aka nyansasema kire obi ante no na nkrofo no esisi dan no so ewo nsuo ni mu we so eka ho enema adihye wa na nsuo no atumi etwifo mo so eja bibia boko nyame adum bibia boko hwe onansi dia na giza wo no nsuo na bomodi amfa wo mboa anhyeda amfa mesa na nso me rescue amanfo bebre yeah but mama mi say Monday, Tuesday, Wednesday and then Thursday ebra ade na isi no not mo fo mpanimfo omo amahamba mbeboa because medical say fire service for nso ba ha be yi nipa bi free nsuo no no kwanya menim me am bigina say dia me ka say me di meni hu omo dia na meboa because now I was busy rescuing certain people but the empesa meka concerning flooding issue no before baby be flooding no issue no fi baby and eko baby started fi dam ho and end the war at a certain point which is getting to the sea. Now dam no make us offer just because I'm a dredging guy, me dredging ejuma, me ensure ejuma. And dam no ho no. Me ba ha say 5 years ni. And now after 5 years me ba ha say no. Me hu say o ma dredge dam ni muda. Dam na ye kan enye se dredge na ye kan ye se bia wo the excavator wa ko si nchen no we to 2 edges no what I say insuo na dam na da ho na kasankasa na so mutumi dredging omu yi waste na wo mu nyina no efim because say en wo dredge wo construct dam no if it was about 2 meters and now the dam now after 5 years dam you won't get the same depth as in the 2 meters you are going to get more than and I say be a better way. Until I was thinking, say by now, they should have dredged the dam to a certain depth. I bet me containing a volume of water. I was a dam. So what am I say? Send a maker say no. June, I think June disaster na. June disaster na see war Kwale. I was there. Your machine a called dredge rescue amount for. You dredges that particular section. So I know. When it comes to Sa-Wena, so I will plead if you say the authorities should have a share a dam. No more share, no more to mean dredging. Then, some of the excavator could see we have correct dredging companies. Me are professionals. I am a general crown, Mecasebia, Mecaho. I bet to me, I say, Jumano. I'm trying to speak of just because one or two issues in time, a person make off. Now, Montano Monche. Bibia insuna eko epunumuno they should try and tackle that section also because me na so mama insuna nko you have to let the water go. Okay, now say who person what say the extra in so a place no so waste a major point so mutumi dredge ho ni nyina and yes all the excavator wakwati bring a machine to dredge and get the exact depth so that the water can flow to the sea. What I say, and yes, I don't win any idea a cost problem. I say, what I think to penny, Madame was say to me a far say. All right, that's it. And Abusia and yet the People's Forum, no, the free Dowenya, or the Pram constituency in Sia Ayidi, the idea, yes, I had a Ososi, Adankope. And just yedi the People's Forum yedi every bread war nsuo no and I just say yidi afa adihye bebre na se me no ka say bebre na eda kiosk ni normal ahoduo mu enti ana emre ene nkrabia be ma ye kwan ama yedi adwumade ni nyina se made kan ka kire wo se
there is a lot of text messages and Crawford do one at the Facebook at the buy enti baby a wo a wo pese wo di obetumi aboa sankrofo yi ebia wo tade mienu miensa bi wo pese wo di boa obetumi afre yen na afei ya kire obebi a enkrofo no wo na chese emo bi a wo no watumi e di abre wo enti obetumi afre producer no e wo 054 995 5422 054 995 5422 na afe wuni na di nkomo ebia baabi a wo so wo no enoma bi ekoso a wo se edika na yehwe eka ho asem edi ma wo na de hie anampanyifo etumete eto ho anamon obetumi afre sa line we o fre sa line producer no beje wo so na afe wo ne wo atwetwe nkomo na afe yetumi aba wo nsra ba mu ne ani wo aba be di nkomo na afe yetumi ehu bebia susuo edi body hunu befa nti ebusua aha ana ene mede ubesi efrem da che hene na ya wasante mene me cameraman Lucas Aisha sa enso na Mr. Ponsa na tese ba ya the People's Forum e de ebra wo da se ne ye ne ubesi hia good night.